taunu watu I saina o le presidente o Lucia o Vladimir Putin mo sana fo malanga fa le malo e feilo ia fo ma le tai o saina Xi Jinping. Wa mai le ripoti o tau fai sira malo uma ye lua pe ono ia salanga yo inga fesoson ia le fa mai aino le tau I Iran e mai se o afianga le rangi atoa. O le asia singa la Putin I saina I le vasenei, o le wha anua sepulu lima I leo taimi ua whai malanga I saina I te tonu le sidia le rua sepulu tau sanga taruna na vea mataita I o Rusia. Whai mai sa wha atari le reiane le whai ngā malo I se wha whiro I ngā lo ia a le malo saina, ma e le o le urua I taimi fo I leo ua whai aini tala noa ngai le vao taita I e lua, I le tau mate e tere ni mata upo le atala noe nā I lea whono tanga. Ulusia le olo sa palayane le suau ia saina, ma o bevesi I sa e tu tonu, e le tau mate le a whaata te le aio na wha moe saina ia Lucia, I le fesosoani le mata upule le suau. Ua whairoa le whaalulunga o le whaalapaptonga le soifua maloloina le larolangi le WHO o Dr. Tedros Ghebreyesus, o le sawa ma le tūlanga o lo iai le pepesi a le whaamai o le Ebola I le Democratic Republic of Congo ma Uganda wa avea mapapolenga o na ua whea ngai fo I le au whainga ruenga le soifua maloloina ma lu I tau I le tau mawhai e whao o atu le fesosoani I le whaitau wafe o tangata I no fuanga e whainga tau na whea. Pai mai Dr. Tedros, e sidi e se lau tolu se fulu I rato ua maririu, e manatu e afua mai I le pepesi o iei nei o le whaamai, e sidi e le rima se lau e talitonuina ua afia. Pai mai o reurua I taimi fo I lea ua whai ai e se whaatonu, o le WHO se whaatonunga whaalawa I tele whaava malo, e au noa ma se whai au se whono tanga whaavavave, a le komiti o whaalawe whaafosei. Sa whaalauloa I le launga le li whaatonu popolenga mo le saunga le mua tangata ma ia wawe na sila fia le tūlanga I le totele. O aunga o le Ebola e au fia I le Faiva, le lava, ti ngā maso le tino, ti ngā le ulu, whaasuati, manawa tata, ti ngā o le manawa, wha le tonu whatungao ma le liva. Wha mai o nisi ngase e a fia totonga ma afuai internal pleading. I Thailand, o sitiseni o le United Kingdom, o isi tangata ia ono mana o mia o na talo sanga, mo se visa e malangai I Thailand, mo le sidia le tolu se furu aso. O whaero mai le soe le BBC, o tulisi po tangata ta whao mai mo mai ia tunu e iwa se furu tolu, sa mawhai le teimi ua solo na malanga I Thailand e au noa le mana o mia o se visa mo le ono se furu aso, taru mai lava iu rai le rua wherua whaa, pei taila o iei nei le suinga, ina ua pāsia le vaya se nei le toe suia o le tūlanga, o na o le tele o le nunumi I tūlanga o visa. Sa unore pare mi o Thailand I le lipote le BBC, wailoa le whainga malo, o le whainga whaavae e mana o mia, mo le mata upule nei, ua maua le malo ma o I la tau la uma sa mawhaio na malanga atu I Thailand, I la lo tu unga sa iei mo mua le visa lea mo le ono sa puru aso, o le a ono mana o mia nei o na taro sanga, I se visa e au fiai matunu e peo au se taria, Saina, Farani, Siamani, Initia, Italia, Spain ma Amerika. Pe a whai e whiau mau I Thailand, mo le sidi e le tolu se furu aso. O Thailand, le isi atunu I le atu Asia e to tere turisi e a ngai iai mō tā whaonga. I Australia, e to tasi o whaamania wa maniu, I le whaarablawe le bāsa nei se whale le tu I saute se C4 sini, le wata ua le 9 News o le ua maliu o a lai a hio e luasful walu tausanga. Maliu le wharamai le mai o se whaarablawe I se whale I Canley Heights I sini lava. Mai o ia mai se ali I sa o sfa ia, a o sa whawhai te tonu o se whale ta avale o le whale lea, a lo ta ua fōi o le ua maliu sa ave masui o le kulupu e whae ngoa o le 1-4. Ua whaeroa le ripoti o le ua maliu, ma le iseri e tolu se fururua tausanga, na avea ne umai le wharamai I Liverpool, ma a fia I manuanga whai ai roa ma le tautonga o ahio, ma maliu ai lava. O le isi o lo tau fia pēi le wharamai e tinga ina. E le ilewa ai avea ne fo I le wharamai I Fairfield, iseri e to lua fururua ma le luas furutolu tausanga le mātutua, e tinga ina foi, whai mai o manuanga mai se whana. E se teimi munumuriane na toi avene ai fo I Malaysia li I talavou, e se fulu iwa tausanga I le whale mai lava I Liverpool o loo whaamanu lia foi.
Whai mai leo i le ripoti o le ua maliu ma leisi tu a wha e pei ona tā ua e māsani uma ma lo wha wau nei le suenga e mai se i le kulupu ua wha ai ngoa o le Coconut Cartel. Tala muli me New Zealand, to o iwa lau whainga renga le whalapui Mount Eden, ua pueina e fuai ripoti le Radio New Zealand, whai mai sa whai se suenga leo, ma ua wha iloa le sui komisina o le whalapui a li o Dave Patterson, o leo whalapui ma leo si nia, whalapui leo ua pueina, o se vaenga o le suenga sa whaia. O le whaamtalanga Patterson, o ngā yo inga whaasolo tū la whono i whalepui e le whaatangaina, ma so se tasi e maualo o a awhia i ia tūlanga, o le awhia ngai loa ma tūtu ngai tūlanga whaapea i le tū la whono. Whailo e Patterson, o na o le mata upolo o whaawau iaisu e suenga i le teminei, o le ale toe o iaisa whaamtalanga, a ua mai o na sira fia umai le au whaingaruenga a whai e iaini papolenga, po ni whaafesidi e whaatatau i ni a mionga i la tau o lo ngā rue whaatasi, e au o na tala noa i le pule po o se sui foi o le uni. Tala ia le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei aso whaasoi foia. Tasi lima i watolu a mo. Radio Samoa. Pui lo ainga i le tau malulu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tu i fulu. A whai wono lima o tau sanga pe o vatu. Pe maua o e singa se tu mau. Mai tanga. Po maua fo iso walo i singa se tau manawa. E ma whai o na whai e fua lo tu i fulu. Tanga iane i le upenga te whailangi. Book myvaccine.health.nz e vave to whai ngō fie. Mō whawhesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono. O valu se lau, tolu ono wha valu. O valu se lau, tolu ono wha valu. E siri le puipuia na i lola tonga fitia. Whai nei lola utuir fulu. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo o lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu. O walu se lau, lua, lima whāwalu. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea i lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongafitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa i whale mai e lua i Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane i le upenga ta whailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy le nei. Whaafafonga ma mai mo mai pēr i le Radio Samoa. Yeehaw! Ma le nganga whaaftai ia mai se fo i le nganga whaaloalo e toi whaatalofa ma whaafeilua i atu i le atunu. Ia maufo alofa ia te oe le nei fo i vaenga. O atatou ia i le o ngā tutonu ngā le mbu o le nei vai aso. Aso lua se fulu nei o le masina o mea lua fe lua se fulu ma le ono. O le ua se fulu ma le 5 minute ua te aile tu la e wha. I le wha ua wina le nei o le tautua le si ufonga o Samoa, le Radio Samoa. Se fulu 5 i vatolu a mo i Aukilani i New Zealand. Lona ofisa utu i manu kaunei. O te leo utu o malama mai lo le leile me eile no fuanga le nei. Tawalunga atu ai fo i male au nanga ale to whaia whonga mua po le fitelenga fo i a seu Manu Francis Ioane. Ia ere ma whai ana alu. E nofo mai lava i la lango ina i amaruia ma tūlanga le leile whaasolonga o le tātou porokalame o le whaapoponga o le Gagaifo Faiva o Samoa. Ia male i atau sa vea se yuli i leurua i alii pestanta ma le langi muritalo Al Harrington tu manuvao la vea. I le nei fo i o ngā tonu o le vai aso. Malo le soifu maduia, malo fo i le tau atai, malo le pale, malo le folau, malo fo i le whato toa i o tō Faiva masani sa tutofi iai, ina ua ngā e maosoa e le lai le tai au. Ala whai Samoa,
Ma lei fua Samoa I whanunga le lei, ala usu mahala seu, o alawa tiu te ua tutofi iai ma ua masani e fo I le atunu. Wha mahalo I loutou lava papale ia I Faiva lo ngā pātia ai. Whatalofa la ia I le tātou vānu lofo, tūlanga masani o tūlanga whalupe o Samoa, pa ia mamamalu fo I wha le malo, pa ia fo I mamamalu e lipo iai, pa ia wha le anganu. Ia e matua le tuu mamawalunga se vi inga, e momoli e ana au auna o le tala le lei, ina ua ite malama, maali whanua lalo. Ia e suluia Samoa I le mana malama, o le tala le lei, male moli mau ia ke riso. Ia e peo na valo, ia e le itu fafine, e ana whanua, I le tele o tausanga ua tuai. Ia ma ua tuanai, ia I le sa ilinga malo, amali atoa masua. Ka whetai ia ta mali, ia ai maise foi. O le sa ilinga malo sa moa I le ngata ina, e wha ua upea. Mai lea ngā tūpulanga, I lea ngā tūpulanga. Mai lea whainga malo, I lea whainga malo. Ia, ai o le vi inga, e momoli I luma o le atua. E whaafitai ai lo nā lofa malo nā hanga, le lei tau muli ia I tātou. Tātou o le whanau anga sala. O tātou o le whanau a miu pā a. A o le alofa o le atua. Ia, e le tau I masui. Aia, o le tangata lava ia. I lona ma e a, e manatu ai, na te whaoa le anava a le atua. Na o le atua e whaia le whaamsinonga. Ia ma whapena foi o na whaia e ia, le tau I masui I le tangata, o si tangata masi ana amio. Ai le tu ua I la le whaamsinonga wha le lalolangi nei. Wa uma o na tāpena le lei, e le atua le tangata, e iai le mafauwala. E whaatino ai tu la fono ina ia muri ta I ai tangata uma o le lalolangi. E se lea tunu umalana tu la fono. E se lea tunu umalona whawai. Whapena fo I le tātou o tunu pele I Samoa. O mea uma, tātou te o le whaamsinonga a le lalolangi. Ioe, a le whaamsinonga ia le atua lātou. Ia le whaamsinonga na e whaia. E au na pa ia le atua ma le atua. E ta talo ma whaanono manu le au whainga luenga. Ia lo whangia ina ia musuia le nganga pa ia. A li ima ta maitai o le whaamsinonga o le lalulangi nei. Ina ia whaia mamuritai I le tu la fono. Ia pa o le rule of law. E le whaia I la I ni me ta o ne harmony agreement. Pe whaia ini whaatautonga fo I lea, whai le vau ta ua o na whaatatia ai lea ma whaatiu tala loa. Ua le o toe amana ia le whaamasinonga ale lalolangi. Awa, tātou te toi papai fo I le whaamasinonga le nā. I le lui lea siuso li mongi. E whema I le au le malo. Sa ue whai kakau konga. Mai lau fai fe au, waku malau fai fe au, sau malau kuspa ia, maoko malau ma kuspa ia. Wa vea mamata upu ula, e ula ngia ma tali I ei tangata. Ona na ua stangata ua matuale, e se ma fau. E toi musuia ai e lea nganga pa ia. Lango leo la e atango au I lea fionga pa ia ale atua. Iwe, e fai ma matali pupuni mamalua papa matali ta e alo fanga iai. Ai le se isa ili pea le amioton. E se teimi wha awau atu iai le tātou mata upu I le vaenga le nā. Ai, e le mawhai o nā ludoa. Fiafe mauta balawa. I o tātou ta māmati nā mātutua o le atunu. Tu asina sina. E le ngata I whale o ta ngata mātutua, ai whapenafo I bauta ngase o loo whaata o to li ai I la tau. E ui fo I le whanono madua le au whainga ruenga, ai o te whai atu. O Faiva fo I o ta māmtina mātutua, e le au noa I aso uma, le au ma le pō.
O le whanō manu fo i o lātou, ma le lātou tālo sanga ma le tāpua inga mamalu. O loo manui ai alo matama whanau o Samoa. I o lātou Faiva masani, ma le lātou sa ili ngā malo. Whatalo whatu lāta mamtina mātutua, alo le soifua manui a whaafitai te talo mai. Whaafitai o lo langona, le mawhana whana, o le musmusunga le anganga po ia, o lo o outou manatua le au whainga luenga. Ale Radio Samoa, ai moise le a tau sa vea le tau te latu. Io e whaafitai tele i au tau tāro sanga. O nā whatalofa fo i lea i lunga o le api o fōringa, le tātou Facebook page, i a whapea fo i le tātou YouTube channel. Le anga o le tele o mata upu tātou te tala noa ma whaasoa i ai, e wha marama lama au ili le lei, i loto ma nganga o tangata, ina ia lātou marama lama ai le mea ambi o tonu, ma le mea sao, ma le whau winga ina, o lea vaenga ma lea mata upu, ina ia whaia whai unga le lei, a le ainga. A o ai lai tonu o le ainga, o whau lunga o ainga, o mātua, o pūlenga mamalu ali i me whaipule o awhiu anga mai tū malo. Ioe, o le mea tā ua le nā mai, o le wheau ia ma le sa vali le nā, tuli au pū e le i atou sa vea, ina ia manino le lei au whala. Awale atunu le nei, e malama lama loa le wha winga ina ma le wha matala ina o se mata au pū. I le toi fōi. E le liu mafuli tua i le mea se lea o lo tā lai mai e isi au wari. Ai tali tonu loa i le whau winga ina o le mata upu lea. Ia male na, o loa whai le whai unga le lei e manui ai le nei a inga whapena fo i na langu tasi ai a inga o le kale sia ma a inga o le nu. Ia manui ai a ma solonga le lei ai. O na ngā lulu e whatasi ai leo i tūtino uma o le malo, o le i tūtino o le e kalesia, o le au whai ngā luenga ma tangata lotu uma, ma le i tūtino o tangata lau tele, o lo wha malu ai le pule ma malu ali i ma whai pule, o awhio anga mai tū malo. Talo whatu i lo a inga, e le motu tele i sala whai, whea lava le nu o lo whafongfonga mai ei o tātou a inga i a pule ono, a talo whātu le a tau sa vea. Ia, po le ulua i ali, i le pa ia mawalunga, pe stata ma le langi lo a inga, i sa fotu ma sa maunga le whanga o li. Ia, ma le whale sa fune, whatalo whātu, ma lo le sui fumanuia, se ia o lava le tātou i tū ma lo a toa. Ngā ngai fo maunga a toa, se i pā ia o le malai filongia. Ia, wā a inga, le whale tolu ma a inga, lua sa mali a toa, ia msa tupuam le mamalu le whale tolu. Whatalo whatu i o tātou ainga. Se i o i ti o mati ai tu au lo tātou ainga ia sau ma le ainga o mawaenga. Tu funga mamasoe, na mamalu le whale le usoli, ia mese foi. Le pa ia mawalunga, o sabo le oi ma le malu le alataua. Whatalo whatu. Ioe, alo le soifumanuia, alo foi le langi e mama. Tātou ainga. Ioe, se i o lava fo i whale toi ma palauri, a talo whātu le tātou ainga i satu poitea, a pena fo i le mamalu o tātou ainga i sili ma palauri. O kau kaile tele o le tātou ainga, sali lo mai awa, ma lo le soi fuamanuia, wha solo mai ai o tātou ainga, se i o mai, e le atu whasale anga, o lo tumu ai a inga e fia, a talo whātu. Lo tātou a inga i tūmua, a lo le langi mamama lo fo i le tau atai, whapena i lo a inga pele. Le a inga le taima le whale manono o vātu lo duoto lua, futi ma au pāu, ia whapea fo i lo tūto whā o li, le alo le mali a toa. Sa uma le a inga sa u, ia whapea fo i le fio lau fionga le sao na lua o le lau ele toa. Ia ma le mamalu i le whale manono. Ia, nena, o kau kai o tātou ainga i tū muala tō ia. Te iau o lava o i le waa o fonti ma le atu whangaloa. Pa ia i ainga i lua sa whendu i vau ma sa le valas. A talo whātu. Ioi, a lo le soi fōma le langi mama.
solo i le atu fale alili atoa. Sau i le atu le fanga. Anga i fo le vau, mata utu ma oka. A solo i fo i le peninsula i sa matau ma fale la tai, fatalo fatu. I le afio o le ainga tau a ana ma le lato tama. Nai o tātou ainga to tele o iai. Ia, ai mai se. Alu e wha ma le tula o salongo ma le mambalu i ate oi fale la tai. O tātou a inga atoa lo iai sa matau. Mai atu le wha o le usoli, le malangafa. Wa pea fo i fio me o le tamaitai. E fio fo i lau e fionga ai i o le baupu o le tuia ana. Ma malu le tausinga a le unumuenga. Fatalo fatu i o tātou a inga. Alole, se fo menuia, ai ale fale sa ngaunga. Neo vavai atu nei ua whai ia le sao le tātou nuu ma le taulanga ia pia. Wa mana ia fo i lea, se i whai se suika. Talo whai ta malo sina, ma pia fo i le babalu le whale tolu. Ia mai se fo i le vaina lepa ma le fo i whale o salvalasi. Talo whai, ai ua le lava va, ua fiu fo i a mio ngā tangata. Ai rei loa. Ia o ila la fo, ia wai te lea fo i o le au kuori a pia la tau le tātou nu ma le faltu i sāmak. Ia se yo o mai fo i le whale vai monga wai o mai tā whawhau, ma e vai fo i nai i le lau whau malu, i lunga o lea. O le au wala savali fo le lo le tari ngatu. Ia ma pisa o ai lava. Ia, ma whai e ngā male i ngā pia, ka e ma king fang. Ana ia fo i le tō wha momoli, ale whale tolu ma le vai no lepa, pa ia i ta malo sina, ia ma le fo i whale o sale valas. Se fai po le ase swinga ai ai. Le la fa mai o le tau le. O po le fitu e le fiafi tale vavao fuma fai ngā lotu to e tatala tale tu la es fuma le tasi sa lo le mea. Sa lo. Ya e tate lofa. O dai tangata ta fafao mai e lea e mai fafo. O turisi. La tau o lo malanga mai ia e va fo i mavava ai ia mionga fo i o lo o salalau atua i le tala o Samoa o le penina o le vasa Pasifika. Ai o moinga, ai sole o le mea o le la pisine le la umai Samoa. Ai leilo, o winga ma mionga tangata. Ai Samoa is beautiful. No. O le tau mawhainga fo i le nā tau ia le whaatolu ma i tamalo sina ma i la tau o lo li po iai ma pui puia ia le taulanga ia pia e ta ua tele le whātou whala inga. Ai se tātou wawa aipo ani swinga o le ai. Ia pe iai se tūlanga le lei e aria e mai ai. Ia pe a tiri ai le leu si ustai o tangata i le vavao ma le sā o le ua whaia e le tātou taulanga ia pia. Ia le na. Ia, e le ngata fo ila le na. A wara a whasolo atu ngā tai i matautu. Whasolo atu mai i le tātou nuu i vai ala. Ia mamotaa whasolo atu ai o wale nuu ato ale na e ta o matawhanga tele. Ia, ono le tele o matawhanga mato atu ai i. E matautu fasolo atu ai na vai ala lu atu ai i mota o matawhanga tele atoa ana se ia pa ia o le tolotolo fo le vale ala lau papa i whangali le meo lo ia ile matulua tātou te le i o atu i lunga ma o la auli ma se i o atu i mapu i whangalele ia ma o i le fasolo atu le na i ni niva ma puri ala vaa a fio ai ia le whare fio ali ia me se fo i ole no fo ma le tua no fo ma le tolombea le fale tua masanga ma le mali atoa ia a wa Samoa e pui ai lana launga le mamalu o le whare fio ali ia si tātou o tu fo i o tātou ai ngai tō tele e na i le tongo ia le fau ula talo fai malo le ngā lue malo fo i le fia na yo mato nu ia wa na ua mata o na fasafua ia na eka na
mo vai lele ma le tongo ma le alu le anga i uta i le mea sa tuto o i le kofi o latu le i le lata mai dei lava a o le i whaia le tu malo si o mātou tina ia manga i atua i inisi o whanua ngā lue le naua sopoloa atua i nai i whangali ta milo i foi o e le talaloa lea ua ngā lulue atu i le tātou nuu i mo tātou whanua la wa mata o na fua ia whanua o le a inga sa asi leulua i ali i pele i upu lea ta ua i leulua i ali i o le matua o le a inga sa asi i le foi fale le na ia oka ese nā whaamrianga mo i tātou e vai pere rauri ia tasi nei nuu tūtaulanga leanga e matua matautia tele o lātou whanua mo lātou whaatoanga mātinae. Whaasolo atua i le ave kolosi atu o e Mangiangi. O tātou o i Wellington e wa ta ule pito no ule nā le aluanga i lalo o Mangiangi i le ave o Wellington. O tangata e mai lalo i nai papa e aisea ole matua malu lava. E tā aifo le 5 po le ono i le afiafi. Wa usa ato fo le peu e vai le usa le pusa i nei le malulu fo le atala noa mai e sa o le asu fo le lo pese steam e va pena la pitonu le no i le avio ai atanga ma sa atanga ma le tuio atanga fa pe fo i sala tia ma la lu mo na fantau ya me se fo i le malu le tu vai le na o le uso li ma le alo le mari to yo Matalo fatu le tātou nuu i Mangiangi, ma le tātou ainga a o tātou tā pena. A wāla le mea lea le a tātou o, iai se furu ma le whā, mō lianga whaasanga i a lauti muia. Le ana mālo nei. E le tātou whainga palota le titi le ana whainei le ale tu mālo vai maunga le tolu. Se fulu fa molianga. Tal tonu mai, le loa pe fia ni molianga e fa maundia. Tai au astofi. Tai au mātou whailoa i maleli i. Whaipule le sa se e le tofi. Tai o li seu o li i. Aftai le atua o le a fea. E le li i. E le fionga i le li i. Lea sa whaimusui. Ia malona whale tua. Le tātou whale tui le aso a tai au. Ia, whaia se tau maftanga e alo i ai le fio mai o le li whaipule. Ia, ona whapena lea, ona se e inisi o ana mata upu o lo o whaimalanga mai ai. I le tūlanga o pisi nisi mo ati na e o lo. Whatenu manatua a o le i anga i tai o li seu i le pale mene ma le palota. Ua leva lava o na iaia na pisinisi ma na company ta vale, fa pena fo i le tulanga o le whaalawi lo, tangata ta whao ma vavau i le whale vai maunga, e mese lava fo i le lato nu. La fio anga o Mangiangi o lo iai le whale o le whe. Te le ia, o meo vavau tala ngata o lo ta o oto ai i whanua ia, o le whale vai maunga. Le foi sa foi le business le uso le ma fe ave i ai tangata tu risi e ta fa mai i le atu no manga i atu i mangia ya ele ngata le na o se tangata sa ngalue fo i le matanga luenga o tu risi ma tangata mai mo ma ta fa mai i le atu no tolu mai o to o le lai le fa la wi lo ina fo i la e lauti mu ia pe yai ni ana counter petitions I ana foi morianga e whaasanga tau mai i e whaafeto ai ia mori mau. E ama morianga a taiseu wali. Mana ia le whai. E peo no foi atu le aso nafi. Ma le vaso tenei. Tel tolu mai e o lo lava le teimi e whaatanga ai o na momoli ma whaini whaila ni morianga. E le tasi e le lua e saunga. E se furu ma le wha. Whaasanga mai o tel tonua. E tele morianga. E ono whale tonu ai le tūlanga o le li whaipule i a lauti mu ia. Ma toe fo i a ile i tū malo. E toe whai seisi whiriwhiringa.
Ia, tal tonu mai la, ia. Tasi fo i la lea mata upu tātou te tuli matai ma mate tuina. A wā, a whai e pa u ai ia lautimu ia I, ai tu langa manui ai ia le sunga a tai se uali. Ia, wa over, it's finished. The career, the political career of lautimu ia will come to a halt. You know, will come to an end. Yeah, tātou. Nofo matalia lupe o le pula, pe wha pe I, le tūlanga o le ao o iai nisi o mōri mau, a o te whaalonga atu, o nisi o mōri mau. O le a inga lava la tau I o lautimu ia. Nio, ta ngata lava o le a inga tino toto a ano maifi. Ia o le o toi mawhai ona ave I tua se mea, wā, o le teimile nei, e le aima se, tasi o leo tutu ai le whaamsinonga. E mata I tuina, mōli mau o le aso sola, ma la leo sita ia le polo inga le whaamsinonga, o mai e le whai au tō mōli mau. Le tō limas fulma le tasi fo le fast fulma le valu, le no atu al nafi I le asonga fua. Tō tolu na so sola, la fo I lawa issue I ai. Ia, tusi sai mai ei vai mali mo tangata ni. O ia fai ko wola ia le ko na lafi. Ai mai le unga li le na matua lafi ni mo la. Fai mai o ilato. Ia na ufufi ma fa la lafi ele a fo ele vaenga e lango ina le fast. La va fea la na fa la filo matua tele le nale malana wheelchair la po ale no fo fa tavele vale fea fa la vie so le ka fi a o tangata fo e masani ona va ai I nei tangata wai le fa pe o le ala la fililo ai tono sta mai poto e tawan te mi o mai I fafo si mana vasina e a felesi male malu Ia, tātou tālia fo I lupe o maunu le nā fo I whaamsinonga. Si tātou whalongo I tala tangata. Ma le tautu wa I lea la whai nei, a wā au te taliton. Wawai lo ave lunga le whaamsinonga mawalunga. Au te matua I o foala, ma o le laki foi. O le tu wava noa bai o le fionga I le whaamsino sili. Ioe, tu mai le ava noa. E avatu ia ni au tō mori mau, avatu fo ni au tō lo ia, ale in lo ia, tangi meo le avatu le private, o le public prosecutors ma le official lo ia, wha so atu ai ni lo ia. Ia po ni lo ia, mai le private practice, e ma whai ona tū mo tangata nei, tō tele. Kwa ko kele ka ngaka, au ke virei no po whenga la lafi ai. Ali lo lai fi wa I solo ale taulanga le au a to ma le po. Ki e pasi ma o e whakau. Ale milo a I ma leo. Ai le matua le ma se tautala ma pisa le mea lea. Le mea wala e na le le matenga fo le ma le masalo salonga o le atunu. Po fe me o mai leo ngari I le ai la a mai lo ma leo po o leo li monki. Iwa fo masalo salonga a whai o le te muli mai leo ngari I leo. Then people might think he might have something or any affiliation with these people. Or what kind of relationship does Leala have with this couple? Tua I umi fo ia mana tua le lei le mea lea. O le judiciary review lea le la whai nei lea na apalai ia. Ma apili ai e toe lupe I le mataupu. I le whai unga le whaamsinonga. Lea la ua tau fia le malusi anga o le whai unga le whaamsinonga le la. Nā na whase tua ngalu o toe lupe mai tofinga o le sui pānemia. Ma isi tofinga umalava o le pānemene ma le malo o iai. Ai whaatu maupea o na avea o ia e tau ave le tofi o le tu malo. O whale a li tasi. E avea ai o le sui fai pule o le tu malo. A wā o le mea moni lava lea na uta ua atua.
The reason why all these 51 witnesses to bear their testimonies during the petition for the constituency of Falea Lilitasi is because mafuasia na iloa le la wali ia na whaalafia ia oila na whaalafia tangata nei ele apia mai loa ia tangata nei e toi sue uma a toa lava mo teimi lona lua lea le mafua anga ua whaalalafia i tangata awa ole review lea e toi sue a toa ai ma affidavit lea na tusia ma saini e leo ngali lea a o ai la le lo ia na saini ai le mea lea ma tape na ina mea ia awa o le wa tilo nei fina ngā lo ia le afa o le la fa pe mai nei lo ia le na tu mo to lupe o le afa fe fe mo se teimi mua o na fa sala ina se sui o le mauta I fina nga o tangi tau le palota ile au mai o ni fa mtalanga tustusia ai le ai ni tangata wa na o ni aitu ai na o le fa mtalanga wa tustusia ele mawhai la o na yeise ngutu o le faspepa le na le affidavit le na, a sworn in an affidavit. E tau tala matali mai ai, I le tu I fesilia le defense lawyer. O le review lea, e ato atoa I fafo le mata upu lea. E toe faa fo I ai ina ia faa tu mau le tofi. O le I tu malo, e pei ona iai la le bea leo iai nei. Ta ofi le ungal fam sinonga. Wa le fa vanga ina. Ia le nufoa. Ina ia toe whaia yese spalota. Ai le ai. Nā le fa se tuanga luo tui loma. Oio toe lupe. Mai le tofi o le sui pa le mia. Ai fa ua pea. Ona ia tau ave le tofi foi pule mo le tumalo. Fale ali litas. You see? Because this will be the first time 2 affidavits will be used to punish somebody. And when it comes to cross-examination by the defense lawyer, those 2 pieces of paper, they are almost a hearsay evidence, does not have a mouth to answer back when they are cross-examined. This is the first time. Analysis of ta upuia. Ia maramalama I lo Samoa. O ai la tangata leanga I tuo le mea lea na faa lafi lilo ina mori maunei. Ai lea na va aia tulo uoi. Tupu le faa lave I ma loto I lupe le mea lea o loto au mai malava. Ia moli maunei. Ia mana tua fo ila. O le la au mai nei ma leo ngali. I lea leo fa mai leo ngali. La te le I maua. Ma tuu sa watu e toi lupe. Le se lau 5 se fulu ta la I o la 5. O se tangata o le sui o le komiti fa foe. Lango. Lea na fatino ina. Ia le palota, o sui lango o le fionga I le tofi o le tumalo I ato e lupe. Si tatu va aila I aile matau tia o le mea. E malama lo Samoa ba manino le mea lea. Fesiri lo Samoa sole. O la uli ia na whaala ve lave le mata upu. Mantua lea na whaala ve lave. Matalo sanga tu le epa, maleala, ma ilato o le HRPP. E fia wha lave I le mata upu lea. Ma o le te mua nei, na whatanga tua mai masalo foi. Ai ua sala mo le fionga le whamasino. I le tu inatu o le avanoa. I le awali ia le HRPP. E wha lave ai. And a third party to intervene with this case. Yeah. Scenario na leo tu lai mai nei. To ai ngā hata ia pupu e mawhai o na whātilo tilo I ai lea tunu. Me o whainga whau ia.
wa manatu wa lava ia le mata upu lea na pu e ai le tala noanga tui loma ma toi lupe manisi tangata. Ai, au maia le mea le na ele o anga ile whaamsinonga i se tūlanga e te tauai ona le whaongaina le recording ma le audio na as an evidence admissible. It should have been inadmissible i te tonu o le court of law i petitions nei. Ai sea, nanga fo i ele i loa e toi lupe, le po ele lato talanoanga e lawali ia, po e whaasoli tu la fono, ele au maia i lunga le mita upule na. Ai tā ua la judicial review lea. E manino ai ma mara malama i loa i seisi vaenga le tu la fono ma le whinaunga. Ele i whatanga ina. Na pu e malelei loa e toi lupe, a leo wa wha ngā mai, e sa mala ai ma wha sa taulo toi lupe, muri ane i te tonu o le court of law. Ma le whamsinonga. So you see, law is common sense. Titira foi la e sisi tu. Pe a tangi le loia. This is invasion of privacy. O le tala noanga ma le whaatua tuanga in good faith. Na tala noa ai ma whaasoa ma lo nauso. Ma le au noa ma le mawhauwhau. O le a whaasoli tu la fono o na puena na e au noa ma le sida fia i le li whaipule. Mea tonua le ta o le betrayal. Trader. Ila ngana whaapertani o le tau whaalata. Whaalata le uso, ai po e na whaasoli tu la fono, nei mea. O na o lola ia lea whaanga, toi mai whaile application, e fia mana na o e whaise lato i tū, ale vaenga whai o le TPP, e fia avea o se i tū o le whaamsinonga te te e mai ai ato e lupe, o na o leo i ai le lato marusi anga, i leo ia ua pu e le talanoanga le telefone. Se o tau sila me o le whawhawina o le mea. Ai leo mara malama tangata wau. Mea na e tau na wha mara malama i le atunu. Nā lava e talanoa le uso la tau malo na uso e winga i mata upu ia. Whapea fo i se tangata whapea o tā ua na ma i se tupe malea. Me o winga li lilo ia. Lea na whai le upu nao. Faiva fiti ai li lilo. Aya, e ilo. Ole matua mata utia. And that's why I'm so glad that finally the courts has accepted Toi Lupe's appeal. Whawhitai wataliaina. Lea wa ia lea iata tau, ol pone spela mai tonu al whawai. O a iata tau whale whawai fo ile na. Ia mātala tala uma. Waenga ese ma ia sueni uma ilunga maa. O whina uma whale tula whono I mea nei. A conversation that was thought to be private and in good faith. Nobody was going to record any audio of this conversation. Na whaia I le vāle lei, in good faith. Ioi. Le vā whaata mali, ai le loa, o la ua, sele lesi ta mali, I le ua o lesi ta mali I olona uso, sa watu iai le whātua tuanga. E te le whaia se mea whapena, e whaalata ma wha, o ole ai an me leo tulai mai. Ai la le ua, suengi umai lunga mai loa I nei, o ai la tangata na la tau fau wida mea ia. O ina puea mea ia. O ina puea. Aina whaafea ona au mai e avea o se evidence and admissible evidence in this court. Oi moi leo tangata la tau te tala mai. Ni leo oni tangata ese awa o leo iai foile teknolosi o le AI e mawhai ai ona whaatino le mea lena. Recreating somebody's voice that it's exactly and matches the audio. Because artificial intelligence now is able
to create that. Ia vai le tele o pūwhangota o le la o i elisa i li ringa ma maulu ai te ngata nei se isu eni i fo lunga le mea. Ta whiwhi. Ia su e lo ma leo leo. Su e fo e leo leo la po ila tangata ia. Ia na tāpena i na mea i o affidavits awa i o ta saini i na mea. Ia se i tātou tālia pia. Le tūlanga le o iai ia lea fo i vaenga. O mai leo la tala no le tātou te iai lava i whaamsidonga. Le la o mātu le whaamsidonga leo o le vai monga tolu la tau whaamsidonga sifurma le wha ai le rofo ia mōrianga mai le tua tai o li seu whasanga ia lau te muia. E le rofo ina wale ua uma le teimi sa taua i ona ona whaatanga i lalo le tūla whono. Au mai ai mea i lua. A watu ia sa u petition, au mai ni au petition, fia ni au morianga, fia fo ia morianga whaasanga i ate oi. A leo mua whaila ia, tai sei uari. A lele au mea, i lei whaila i na mai ni morianga, whaatau te fo i lau te muia, i le ua momori atua. Ia leo tātou se e mai le whaamsidonga o toi lupe ma le fionga i atu iloma, le tau whai atu iloma. O le whaamsidonga ma tau tia le iai nei. O le whaamsidonga lea, o le tau whai a asiata. Awa, o le si whinaunga sili ona tā ua tele le mata upu lea, ona o lea lava e whaala la mai ia le pule al whaamsidonga Samoa. E le aisa na pule e tala noa ina matango fia ai le mata upu lea. Leanga o molianga asiata mai le tauta ia e whaasanga i o ia to le forma ainu o vi inga o le tua mai Sydney, Australia. Whapea o le eno nofo i whafo. Ma whaia i whafo ia whaasala launga nei, ma por kalame nei. A le mea mua. E oina no nofo i whafo. A o lo whaia le por kalame nā laiona ma fua molianga asiata i le ungali i lea. Ona o lae matuasi pela mai, ma whaatino mai, ma whaaleo ile ngangana Samoa. O lona winga la. O le tā ua o le tātou ngangana lea e whesota iai Samoa umai le lalulangi i atoa. Le whaanga mai leo ngali i lea. Le ngangana Samoa, whasioti iai le tamali anga o lesi tamali i le i New Zealand. Ai o le mea tā ua tele. Ele i whaia le por kalama leo ngali i na e whaatatau i nisi tangata ese, ni tangata papalangi, ni saina, ni tia, ni kolea, ni aporiki. O ai na whai i ai le por kalama le na ma whaasalalau i ai i le lalolangi ma le atu folasa le nale. Na whai ina ia wha longo i ai tangata Samoa ma le bambalu o Samoa le lalolangi atoa. The program was produced and presented in Samoan language, catering for a Samoan audience. On side mic, lenga wa ona tu sia tatu mea ai frinta le ua really mai le. Le vingala le ola utala. Ele I whaia lava monista ngata. Ai mai se, o lo si pela mai ai ele urungali ina. Tua inga uma mata ngā e whai ia asiata malista malilea. O lau la na whinaunga. E te tau ona I ai. Le malusi anga. O le whaamsinonga o Samoa. E whaatino ai le tangi lea. I to tonu o Samoa. Ai sea, leanga o lana ngana. Wa afia tuai ma le tū ma le anga I whanua o le vāta ngata o le vāta tausi. Le vāta puia. E le whalea ngā I sista ngata nista ngata. Awa e se an, ai whai mai atunu. Tusalape e whai atunu I whafu. Ai ta tau o na manatua. E iai le malo si anga. Le anga I le whai a monista ngata na whai wha tau. Mō Samoa. Ato le lau whafonga atoa Samoa le whalea ngai no. Le tamali I asiata. O le mata I whale. Tulou. O le pule le uma. O le whai a news o ni... Usunga mata ngā, whainga ainga mata ngā, whaasoli tu la whono.
Toe pupu I whale I ona lava te neti teine laiti. Ma mauaini whanau. So therefore, tilo la Samoa leo ngongo le whangaina ngana a Samoa. Ai maisi o leisi malusi anga tele o le whamsidonga le la u whaitau ma le tilo iai. Leanga o lea na o atu leo ngali I Samoa. To e whai eile la por kalame I Samoa. Eo ina iai asiata I New Zealand. Ai na whaila atu le tangi mamorianga, ma le whasea a o iai le uru ngali ma le la por kalame I tutonu o Samoa. That's one of the biggest and powerful arguments for argument's sake of trying to strike out the motion. The charges were filed in Samoa while the couple that runs this program, Mautovi Inga o Samoa, were broadcasting in Samoa at the same time. So, waranga te tau waila, wa malosi atiri e tuaila le jurisdiction o Samoa tāngwa fia aile ma taupu I aile te tau na tongi e fafu. Ia, e tolu minute tale I tu lai lima. La tato wo le malolonga. Malol fa fonga Samoa, tufa le tato proclame. Press the like button and share our program. Ta ua ia pe atangwe tufa. Ina ia malamalamba lo wainga. Malamalamba o isi tangata I o to wainga len te ia woto tau misa I fua ia mataupu. A leo o wha mani not. Ia matu I fua I lalo mana. Na yo ma faufaunga. O te fia e whaitau iai. Ia matato wha soa I foi. Pe amai al tato porkalame. Foi mai, wha au wau le tautua. I le nganga I fo Faiva. I le nei afiafi o le asalulu. In this update, Winston Peters is calling for more funding for diplomats the day after cuts were announced across public services. Political reporter Ethan Griffiths is at the Wellington event. The Foreign Minister's delivering a speech to the Asia-New Zealand Symposium this afternoon. He's telling the audience global disruption is at its worst since World War II. He says how we adapt will define our country's voice. Peters says his party fights for foreign affairs, but it's up to future governments to see diplomacy and defence as an investment, not a cost. The Foreign Affairs Ministry is being exempted from this year's budget's public service cuts. Most departments will have 2% less to play with and lose a further 5% the following 2 years. The Finance Minister yesterday announced an intention to cull another 8,700 jobs from the public service. Nicola Willis has confirmed MFAT will be subject to the later 5% cuts, but not this year's reduction. She says she's disappointed and believes cuts could be made in certain areas. That is a specific area where they've said they'd like to spend more money on more business class flights. 14 prison staff have been arrested in Auckland after a police operation across 2 corrections facilities. 9 officers were taken into custody from Mount Eden Corrections Facility today, and 5 reintegration officers at Auckland's South Corrections Facility. Regulation Minister David Seymour says New Zealanders should only have to knock at one regulator's door to get something done. A ministry report out today identifies almost 270 different organisations within our regulation system. Seymour says a journey to having a smaller, more efficient government needs a map. If we ended up down 25%, a quarter, down a third, and we could still do all of the things New Zealanders need from regulators, that would be a great outcome. That's news. In sport, South Sydney forward Jai Arrow has announced his retirement from the NRL after being diagnosed with motor neurone disease. Will Jordan returns to bolster the Crusaders side for their Round 15 Super Rugby match against the Chiefs in Christchurch on Friday. He's been out since Good Friday with a calf issue. I've been a great spectator in the stands the last few weeks. Obviously, a bit of excitement going on with the new stadium and some milestones and stuff. So pumped to be back, and I'm pumped to be back for a team that's been going well over the last month or so. The Chiefs welcome back Quinn Tupaia at second 5 after being rested against the Highlanders.
The table-topping Hurricanes have made 6 changes for the home game against the Highlanders, including resting the competition's leading try scorer, Fihi Finianongnofo. The Highlanders will debut Stanley Solomon off the bench. Tasilima I Watolu Amo. Radio Samoa. Pa'atali atu o te pa'atali se e sau E mamao nu malo hainga Awane e whangalo mai pita O te moe i le po, o te moe miti o kolinga Alofa ia te oe malofa a moe moe Te piwa tau whātonu oe Sa olea, tau lelea, tau tino atu pea O tinga mena, ele se ao mana roma Tuawina awe mga wesamala O kea o iai se pao sisi Paapuna ai siso nga initi O moe ile umu po alunga I se pulua weja musu Alofa ya te oe malofa a moe moe Te piwe tau pa tonu oe Paapea ai ole sa olea Tau lelea, tau tino atu pea O tinga mena, ele se ao mana loma Noko ile tumatuma Matata lau kitara Pa solo la uva aia nga ile basa So mai nei ko wanga O vai vai ai le nganga Oi, oi lau Samoa Oi, oi lau Samoa Samoa e le ngalo moe a pea Ile tumu tumu maa Matata lau kitara Pa solo lau paaya nga ile basa To mai nei o wanga O vai vai ai le nganga Oi, oi lau Samoa Oi, oi lau Samoa Samoa e le ngalo moe a pea Topa mai pele ole a o te a O lau I le basta ole ali e pule I meleke Ne ingalo mai Samoa Si o ta ele ele Ai mana tua mai Le au pa se se Oh, I never will forget you Samoa e ngalo atu Oh, I never will forget you
Toiana foi le osi, se lava ua e oti, se lembra o li sa pasui le au ngai au mai le na sala. Mole fa tali mai e po a e na te unga Faiva avale so ona vali la mo mutu ai le vali male fa e che le vali le na o me vali le ta se fe so ya no foi le osi se la va o e oti se le na o li sa sui le au mai le na sala so ya no foi le osi se la va o e oti se le na o li sa sui le au mai le na sala. So say tafa so ina o si o nei tu si e vala awina u atumolo atoi nei mo si va rock and roll ai wonga lo ya o le papio Samoa o moni o si va le malama so oi nu u tu ma la fanga I want my way to say face so far me talanga pe why fear si fo ilava o le cha cha foi le osi, se lava ua e oti, se le nao li sa pasui le au mai le na sala. Toi an foi le osi, se lava ua e oti, se le nao li sa pasui le au mai le na sala. Na 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 na. Ja, toi whatalo whātu ia te oi leisi fast full minute muri o le tātou por kalambe o le Gagaifo Faiva whaaftai i le lava papale fo i o le atunuu ia a o mamau pera ia la lango o le whaafonga tāpua i mai a le atunuu i le nei fo ia fiafi o le asululu a watu le whaabaloba le whaaftai i ngā luenga le lei o lo whea ngai ma le atunuu le fo i ua tu taula ma Gagaifo Faiva o Samoa. E le ngata le nei atunu o ia whapena fo i isi atunu o le lalulangi e tutusa le tātou taimi ma le tātou tau ia ai mai se fo i ma le aso whatalo whatuai fo i lunga o le whaafunga anga Samoa mai ia pia ia i a Samoa atoa i lunga o le FM 106.1 ua langona ma ua leo tele ma ola le lei fo i le nāti nae o le whaalau tele ina o le au nanga ma le tautua a le siufonga Samoa i au ki lani nei. O na o mai leo la u whaasoa foi ma le talanoa. A le Gagaifo Faiva i le tau o tele. O le o tele ampasa o atunu i whafo le uanga i atu i tono Samoa ma whaatuina ai o latu ofisa o konsula ma ampasa o atunu SS la ua iai i sa la elu. O iai le malo Australia o New Zealand nei, whapena i malo au whatasi, malo le taupulenga Peletania, Amerika, se sila iai, ia a o le neivai aso, ua whaatuina ai le ofisa o le malo Sepania, o le malo la Sepania na amata mai tātou mafutanga, so o whatasi masainia ai le whengainga, o le malienga i le vao tangata Sepania o Spain ia ma Samoa na amata mai le tātou whainga wō i le awhiwa se lau valu se fulu o tele tausanga o le au ngafo i o le anga i atu ma le vala ulia o nei malo ese mai o le lalulangi i le whatuino o lātou ofisa i tonu o le atunu o lo o whaingo fie ai o na whaia tālo sanga ma ngai o inga e ngā lulu e whaatasi ai le malo Samoa. Whapena fo i ma ia malo ua whaatuina o lātou ofisa i tono le tātou o tunu. Moa la manuia, o atina e manuia, e iai fo i tu malo, e o sa o lava lātou i ai. E o anga i ai ma lātou whaafsa ngai, ma teitai o ia malo ma ampasa o ia malo. Ia mataru sanga foi ini me ala mai ai ni fesosoani tautupe
Ai, au sa mo te mile nei. Matua tele au le tupe lai ai. Wa matana le ia tinai. Ia mawhapena fo i on the leif so ta inga ma. Hatunu o isi ma ofisa o hatunu. Ia o lea o mawhai ona whawhaingo fia. Ia na fo eile ofisa o saida. Ia eile ofisa o Japani. Ma le tele lava. Ia eile ofisa o Israelu. I te tono o le tātou malo. Ia. Ma ave i nātu fo i ia tātou. O tātou tangata. Ma whai masui o le malo. E whātu o tātou ofisa isi atunu. Pe o nei aile nei atunu o New Zealand, Australia, o iai a tātou ampasa, o iai a tātou konsula, o iai ia tātou komisina o whewhātau o inga, o iai fo ia o tātou sui o upu whai o malo e pei o le au so upu. E ma whai ai, ona whaso tai, ma isi matanga luenga, ale malo nei o New Zealand, mātunu u mamau. E whaftai i la, i le taunu wantu o le ampasa po le konsula o le malo Sepania, Luis Alfonso Sanchez. Ia, mana tua la au atu fo i tangata nei, e alu fo i tupea, a nei malo i tutono o Samoa. E atu fo i malatu tangata whai ngā luenga. O nisi o atu e ngā lulue, ai o atu malatu teito o lua ma whanau, ia ma o onga, ia ma o le ngangana Samoa i tutono o le atunu. O lea la, na suitulanga i le fionga, le sunga i le mari toa mori, e whaima sui o le whono suito fia. O ia lea Natalia ina tusi ngalue. O le ampasa ia o le atunu o Sepania, whaima sui o le amalu o le malo, le fionga ia tui maleli whano. Wale toa sui sulau vi le lua. Ia leala na se e mai ai ia se tasi o le sui o le whono o sui tofia e whai mafonga le au le malo ia e talia ina ia tusi ngalue o le ampasa o Sepania. E le maita watu le tāua tele o le polokalambe o lo whanga solo nei a le JAWS, JAWS, the Journalist Association of Western Samoa. Ia po le asosi fo i le autustala ma le au whasalau a Samoa. Le autustala ma le au whasalau a Samoa. Lātou polokalame fau leo o lo whaatino nei. Le ngata ia onga i salawhai whapena fo i tū mua. O lo whanga solo ai polokalame o tusi ngā tala o tusi ngā solo. Ia ma isi lewa fo i au nanga o lo whaamana malama ai tū la fono. I tūpulanga tala vau. O lo o whaalia lo lātou nau tai na ia ngā lulue. Ile nei ngā luenga e tautu ai ia Samoa mana mamalu o tangata lau tele lumanai. O le fia aveos tu stala mase tangata whasalau. Mai o te whaaftai e tuai. E le tō wha ua e le tātou komiti whaafoe. Ia ma le tātou Media Council. A mai se le tātou whaalapu putonga. Le Palestine masui alo i o le komiti, ma e ngā lue. I le whaatino ina o nei polokalame, a wā o le tiute ma le matafa ioi le nā ai tātou. O le mai lei mai, ia ma whaalalata mai, langona, o le tupulanga talavau i tama mateine. E whai ma e sui i ai le sema, pe o mai fo i le teimi wa tātou malo loli retire ai. Ia ma ngā i atu le soifua matua, le soifua au auna ma le soifua ngalue i le teimi e retire ma malo lo ai. Tā ua le nao le tapu e nei o ia tūpulanga talavau. Ia, ma vea i tātou o ni whātai ta inga le lei. E tūpulanga talavau. A lii ma tamaitai. E o mai e tau ave ngā luenga le nei. O le mai tau wina i le tele o a onga sa au fia ai i tauwanga nei o tusi ngā tala, o tusi ngā solo, ia o launga, ia and public speaking. Ia, tasi lea vaenga tā ua tele, o le tūlai. E wha leo, ia se mata upu ma se sāvali, i luma o le lalo langi o tangata ai whaafonga. Ai mawhai ai o na tātou ki liva ina ni sāvali, i le ato toa ma le wha maoni, au le pase,
Mā tā penanga tā ua. I ngā ngana, ma so se ngā ngana, Samoa ma le whaperitania. Ina ia manino ma mala malama o tātou tangata. I mea o lo tutupu. Po oni ngā yoinga le malo, ni ngā yoinga pisinisi tū maoti, ngā yoinga. A tangata lau tele, o le mea tā ua le nā. I le wawa i atu. Malangona i le nganga whaftai. And now, training should be an ongoing program for our new journalists and those who want to take over the reins from us from down the line and into the future. Na ia tātou whaia ia wā, le fo mata ia le tō telefo o le au whafonga ma le au whanongolongo. E o lava le tupulanga telefo. Ia, o lātou la lango lava ma tau muri inisi o le au whaipolo kalampi. E iai ata ngata e Faiva. I lea taimi, ma lea taimi, manisi e muri ta ia i lava i so se taimi e apia ai i lunga le screen, po o le whaafonga fo i ai i lunga o le leiti o, po o le tūto to fo i so se mea lava e whaia le atunu. E lo lofi i ai tangata, e fia whaalongo, e fia malamalama, ma fia i loa, ma nino tonu le au o whala, o lea mataupu, ma lea mataupu, po o se sa vali e tauna ki liva le malo. Le ale a toanga o le nā vaenga. Ia, e o lava i mea nei. O press conference ma o tātou te tai. Ina ia tātou manino ma mara malamba le lei. I le sa vali o sa noa ma malile i ai o tātou te tai. Ai le o le tātou te le o iai i o le whaatalanoanga ma o tātou te tai. Pe fofola i le whala ma le au tustala ma le au whaasalau. Ai tau te le o mai i ai. Ai tau te o tau te whanongo mai tala i tua. Ma tau whalo mai i le ua. Ma tau whala la mai talinga. Ai te le sau e te se ei ma sa wha i ei luma i. Nāna, mele nai tau o le tustala pelo. O le whaasala lau pe pelo, a wāho leo o whaatalitini. E ai se mea patino e te le mari ai le te tai walai ona le sau e te sa wha i luma i le teime whola i le whala. During the press conference, you are not there. Why? Are you a coward? And why aren't you turning up physically present right in front of the press conference? Oh, mate. Ela na mali e fo ilo fatu. O le fautuanga e autoli e fai le tātou press conference. Ai fa le tātou cameras. Fa solo, fa pea le tātou camera. Tau po aila i le microphone. Tau le ngoa. O fea le media outlet te sawai. O nei lo le Samoa. O ai le tau te tautua i ai. O fea le whale whaasalalau. A fea le newspaper le tau te o mai. E o mai lafi mai. Ia pe le o mai wa le media na tu le pa le tai e sisi alu o le me tum le media le tai me fatal no inai le fionga le li pandemia. Ia no mai lola ia le milo solo atu le tala i milo solo atu le me inale. O lei lo po le ale me o le afai. Sau le tala. O ai la le fatal tali atu. O le atu nuu e te tau na fai i ai. Le tala sao. E fa fela ntou li potia na ono tau o mai tapu e. Ia meo i uleo mai utala o mea la na fai. Fa tali tini atu ai i le live stream live fai. Ma tapu e ai kilipi ma fa ngā solo ai ma fai ei o tau mawhauwhaunga. Au ale fai ale mea se le na. O le mea le na e tau o le ngalue pa se e le fa maoni. O le sau lo le lau mai le ngasu. Ia, ma pei e o tengia le pandemia. Ai te le i ai o. Te le i whalongo ai e tuli loa le bata upu o le pandemia. E toi fesili ngia. A wai maanga lua ai. Lau fesili e sau fo le tali e le pandemia. E maanga lua ma fele. Ana e iailai o e te poto e whaatoa toa. Ma whaatonu atu la. Lau fesili na ia tala whea ngai. Ma le mata upu le pandemia. Se manu e le aise ngasu. Ma le se o tau fake news. Ma tau misinformation and disinformation. Awa onisi teimi sa no le pandemia. E le i umana au mai ato i fafo le anu fale
o le fina ngalo ma le tō whā le palemia. A e potola, alu I o, au te pala ai, tuli loa la le tali le palemia. Whai ai luma I le me le fola I le whala. Ai tau te leo mai o lo tau na lafi tau potu, whaasala lau ma au tau. Sa whawha I tau moenga ma whai mai au tau polo kalami. Ona ave se yala ielea mai fa longo atu iai. You struggle to bring the truth out because it's fake news. You were never there. And you just sit back and listen to the live stream. That is not good journalism. And as broadcasters to the country and to the public of Samoa. Nengai ka ul palafu. E vei ka kenela wali I e pa vai aku I lako fake news mo le palafu. Na fa wau pea ia le na au nanga me le na tau tu ai le Joas. Pol kalambe uma o lo whanga solo. Ia ma whatupu manatu fo I nisi pol kalame. E to e whai ai nisi ko le ninga. Io e. Tātou wha malolosi ia tātou principles and codes of ethics. Io e. O aingo mena. O ta iala. Matu ma le anga a mi o tonu ma le tatau ma le talawhea ngai e whaatino ai le tātou ngā luenga. Ia tasi la mea le tātou te leo whaia. Nai leo whaia nisi o tau. O le tū ma le anga. O le awa whata mai le tātou au whai ngā luenga whaasanga I ta I o le atunu u lea tātou te laurua whasila wha I le teimi o whātala noanga. Ia malisi nā mea ese le tāua tele. E lea o ia lea puatam whai ngā ai nao na outala noam whaasua. O le ataua, o le tamatua o le tātou ngā luenga. O le tolu se fulu mo lima la alu le whaasa fulu. Na whai mea ngā luenga o tau lea. Ma kele fulu o le ulu. Na kula I whai aka ko ulu. O whai le au o nanga ma le tautua I le atunu. Le ala la le nā. Toi tepa, toi sa saa le whau. Au te le tio pe a whai tio mai le palemia. I le tātou tū ma le anga I whanua. O lea lava tātou te soli a o loo whaatoa pēr le palemia ma talia uma tangata uma. E maua lona taimi mo I tātou uma. Se I vanga nā, you yourselves have your own personal agenda against the Prime Minister. And it's obvious. It shines through and through your frustration. Your frustration and your madness, your craziness about the Prime Minister. Your personal attacks, your personal agendas. Because why? Whaingo fia ia. Leanga fo I le tau te lango I le tū ua malolo whawhia. A ua whaongaina fo I o tau e le tū ua malolo. E tū lei mai o tau, e tū lei mai le sāwali o le ita. O le sāwali, o le whapaitau, o le sāwali o le whaolo ataua, o le sāwali o le tau whaleanga. Ioe, mea umana, fake umamea na. E te li mawau ai. Ia te oe, wai lo mamau o tua e tangata. O lau a mio, ma le upu e te tal loa iai, o lo whawhau mai e tangata. Le mana onga ua le tau nu. A le wha maliaina ua vaiva iei le tino male mawhau whau. O na sau lola ia le o upu le ngutu. E sau wai wha vale valea. Tātou ua le malolonga. Se I whatali il tātou te neo ati po o iei se no whale tonu. Ua le a fo I ua le tadi ai le telefoni o le tamai. Ta ia o nisi o lo fia wala au ia ati mai le tātou. Whale ta vale le Henderson Cars o valu se lau. Fitu tasi tasi, fitu tasi tasi.
Ua mawhai nei o na whaatau wantu top up ale Digicel I lunga o le upenga tawha ilangi ale ClickX Pacific. E mawhai fo I o na lafo aise leni I le MyCash ale Digicel I Samoa, tonga fiti mawaruatu I le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fo I o na e listalai. Asisiane I le clickx.com e lafo aisau top up ale Digicel. Pe lafo ai fo isau tupe I le MyCash ale Digicel Samoa, tonga fiti mawaruatu. Morisi whamtalanga vla au le Olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awina atu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongafitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa I fale ma I lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asiasiane I le upenga tawhailangi Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Mō tā penanga o whaamoemoe te tele, whaafisota I le Lux Tent Rentals. Maua whale ie, nufoa, lau, stage maisi, viri mai loa sa Taj Singh I le olua lua, 5 o 5 lua tolu. Olua lua, 5 o 5 lua tolu. Ua mawhai o na awira tula porokala me le leimo o ia so taitasi, ona o le langolango malosi le whale maliu, a se alo le aturuu, o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. Porokala me leimo e talo whalawa. Mo wape te re 5 alo na whai ue balu. I o tau wha au tau uta, I o tau māta ala, o lo tau fili o le te apo. O lo whea lua luapi, whapei o se leo na tangi, sa ili se isi e aina e ia. O mātu le wha mai o le COVID. Ai o so wha ia, te tonu o tau langa wha tau, e tupulanga tala vau, whale o loa ma o loa, whaanga uia e nei tupulanga tala vau. Na so e ina ma whaatala noa ia tupulanga tala vau nei. Pe ai sea ua le whewhea I le tūla pono. Ai o le tani ia isi tupulanga mi mita, vale. Ma tau te fia whaatai tai, ia mio kengi malo losi whaamata. O le whaamai lewa a fia ai tala vau, o le copycat. O ai tu atu o le copycat, o satani. Tusi mai pe te o satani. Ua fia ami o leona fo. O ilo e satani, o Yesu, e whatu sa. O le leona o yuta. O ia oso lo vo I satani. Ma fia leona tangi. Ia mai whalo wai. Ia e whaaleanga ina tangata masa ei mai. Lapa tai mai ia le apostolo Peteru. Au al ta'alo. I le malaya satani le au tala bo ue. O le malaya ta'alo satani le aise tu la fon. E le aise lau fani. E te le whiwhiri fo'i I le taimi e tau ai. E le tu ina mai fo'i se taimi e te korengi ai. E le wala au mai fo'i satani. Ta pena o le wa roa te whaita te tauina. E fusu le anga satani. E whaatari tali. Se I vai mai. Ua e vai mai lava ma le aiso malosi. Ia o so wha I loa matatou. Ia vai tātou le au copycat. E toi o so wha ia tātou e satani ma wha po oe. Le I tatauan tātou wha tai tai ma muli I a Yesu. Ua e le ma whai e satani. Ona wha ato I la loina. Ia tali Yesu. E te ola ai ma e te e fia ai. Ua mane tua. E le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona lato awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tātupu Funeral Directors I le lua ono lua tolu fitu o pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City.
Ja, toi whatalofa ia te oe I le se fulu ma le 5 minute muli o le tātou a polokalame o le Gagaifo Faiva I le nei fo I a sululu mo le atu mumua le hanganga whaftai I le pulenga a le tātou whale mai whapitoa o tong fitinga o le ngase o le fatu I a whapia fo I le isi whale mai o tong fitinga o ngase o le kanesa Whale mai uma nei, o iai tonu. O le atunu o fiti, tasi nandi, ia ma le tasi suva. Ia ma ua whaonga ina fo ia le tātou mā lo. A wina atu iai ngase. Mota o tonga ma tong fiti a lata mai. Toi ata mai. Ia fo mai o lo lato. Ngafa ma le whaatino ina o tau tonga ma tonga fitinga. Ia, mai le ave fo ionisi o tātou mai ma mau I intia e lua le tolu aso o alu. Ia, tā ua le nā lata mai fiti, vave maua le tonga fiti. Ia, ma le wha malo longa I o tātou ngase mbole atu iai. Aftai atuai le malo, ia, mo le talia ina fo I o le nā o nanga ma nā tautua. Ai whaftai atu le pulenga a le Pacific Specialist Healthcare. Ia, mo le sponsor ina o le polokalame le nei. Gagaifo Faiva ma le ia tau o savea. Ia whapea fo le tau wha ia se umanu. Ia so umo le vai aso ma le aso ngafua se I o I le aso whareile. O le tulango le tātou talo mo le nei fo I vai aso. Ia, masalo le aso atai au. Ia, o le ambaua fo I se talanoanga ma le fionga ia salama tua ia ma whaalawi loa ai ia le tūlanga o nai talo o totoe mo le whai unga o le nei vai aso ia watu el wha malo ma le whaaftai tele I le atunu I loutou loto nu ma le loto a inga ma le alu lofa I whai whaato anga a le tātou utunu I Samoa lean au wina mai ai le container whaapitoa le nei Tau malunga atu ia le tātou whaasoa. Ai bai se le Gagaifo Faiva I le nei afiafi. I le nui lava lea e tas. Ia, e umalolo tala no I le nui lea mulu teimi le nei. Wā, e leai ma se tali mai iai o le palemia. Ai lau tilo atu le email. O le tali tonunga. O le mai maunga le teimi. O mea ia e le whaatawa ina I le loto mo le whina ngalo I le whaatoa whala inga le paramia. O le talitonunga, o se mea ua whaia se tamai titi ua le eise mawhauwhau. Ua tuu ia maa, ai maa I lea au. Eo, ua le whetā la ilo na mawhauwhau. I le sila I le atunu, sila le au whainga luenga le tua malatu. Ta talo lo o mori aso uma. Wale sila I le tula fono and the rule of law. Awana sila fia le leye e limoni. Wa uma le fam sinonga. O le fam sinonga e winga I le faufonga. Conspiracy. To fabricate evidence, witnesses and testimonies. And the allegations about him. O aina whawhauina mo li mau, ma tu wai le maliu tu au ia te ia. Pau ala nā le whaamsinonga. O aina whawhauina mo li mau e tu wai ia te ia. Leo sau. E mamai le ngō la uli, lio mafpule ai. Te vanga nai si vaenga leo o Samuel umaluna tolu. Wa umala le case le na. Lea la o le atato mimilo loa e fai le case o ai moni lava na maliu wai tu au. Everybody is innocent until found and proven guilty in the court of law. E le eila sisi o tustusi lima I a te oe. Nā o oe ale tangata le lau manu I ai le ngoa ma le masalonga. I lea whaala velave. Le ala la lea.
Lea lala tātou woloa. E su e tonu a ma su i le mato le niu le mata upu lea. O aina o ti ai ia tu au. Aina pe na whaape a o whaape i na tupulu whaalawilawi. Lea la wa si la fia le leia. Lea le a mi milo mai. Ia le vai lona lua. Ua maanga lua ai le seunga i le mata upu lea. E oso mai loa i le teibi ale nei. E whaasala veila auli. Ina ia tau fia ai le toi whai o le suenga lea. Ai tongi mai loa ma le lui lea. O le mea le te maiti le ise ma fau fau. Whatasina ai lo tangata, whatasina ai. Ia le pale bia whatasina atu ai. Le atu nuu ma le au whai lotu. Le au whai ngā ruenga tutofi le atua. Pa wal tala tangata na le ua sau. Umana oi whaise whatautonga na whatatio la ia lea. O le whaamsidonga mi o tonu i le lalolangi le nei. Ai tuu i luma o le atua. Ai o mai e whaise me tau. O se mali lienga. O se whaali lenga. Le ai se whaali lenga whai le mea lea. E le ma whai whai o na whatiu tala loa. E te whiu ala e tangi. A oi loa ma mau atu e tangata. You are desperate to clear your name, which is good. It's something that is good. So how do we clear your name? We go to the court of law. We don't go to swear an oath. You know, o lau tautonga la le na whaia. O lau tautonga e tau ai le bea sao. I lau lava mōli mau e tusa. Ma le tangi na e ave. O tangata nei na whawhauina. Ia mōri mau e whaasanga maile a ua tua. Ia oi le mali ua tu au. Uma le whaamsidonga. E le i whaia le whaamsidonga o tu au pia na whaafena oti a oi na mali wai. Ia la tātou walo atu iai. A e oso mai lo male puru lea. E matua sautia lava o lea puru. Ia, tātou talaroa fo i pēr lava iai, i se teimi o mōmua. Alofa mai lea tua la vai lua tusa sau tātou manuia, anga lei lea tua, ona o lo iai tūtua ngia wha i lea whiawhinei. Ia lea ua wha awave umatua i le nai 5 minute i o le tātou polokalambe lea so. Wha manuia tele lea tua i lau tō wha se manu, ia wha pēr fo i le toi tali watu ia inga. E maise, i lātou uma o lo ilungo le ala tele, le teimi le nei le manava o ngā luenga, ia tau nuu ma le manuia i maota malawa. Ia tali sua ma le a inga, ma i lātou sa ngā sesea tau mawha o le nei a fiafi. Ia wha pēnā fōi ni osi ngā taulanga a o le i wha ta auto tō whanga o le a fiafi. Ia, a afu ma le, ia afu o le alofa o le atua, ala whai, ma le i fua e fōringa i le atua i le aso fau. E wha popo i lau soifua malue, soifua tautua, ma le soifua au auna. Ma ngalo mai se leo le au auna, o talana e winga i o tātou tangata ma lātou wāmionga i le so. Those are the stories about our people and what they did and what they said today. Ria tele te mamtina matua, le au whainga luenga te talo, whapena fōi. Ia mo onga le leio le nei a whiawhi tātou whailoa i le whaatawhiti o tiute ma Faiva o Samoa i le aso a taiao. Le ia tau o severa whaasoifua ia alof tele mo oe mai lātou i lunga o le tātou api o fōringa ma le tātou Facebook page i awha pia fōi le YouTube channel. Share our program, like it and subscribe and leave me a comment. Good night. Ia manuia tele le atunu whaasoifua ia.